68 kunsill lokali, 16 il-Kumitat Amministrattiv u 5 kumitati reġjonali ser jonqsulhom il-fondi allokati lilhom. Il-Kelliem Laburista Stefan Buontempo qal li daw il-miżuri se jdajfu l-komunitajiet. Il-Gvern se jnaqqas €9,000,000 fl-allokazzjoni ta' fondi lill-Kunsilli Lokali, €300,000 f'inizjattivi tal-Kunsilli Lokali, €16,000 f'servizzi u €10,000 f'bordijiet. Fil-qasam tal-Isport, il-Gvern se jkun qed jagħti lill-organizzazzjonijiet sportivi 5% inqas minn kewwedhom fl-ahhar budget. Il-Kelliem Laburista l-Isport Chris Agius qal il-Gvern qed jgħid li jrid jagħti importanza l-isport, madankollu mhux qed jgħin lill-organizzazzjonijiet sportivi ħalli jimxu l-qudiem. Bħal-eżempju semma l-pixxina mweda f'Għawdex li iżda baqgħet qatt ma mmaterjalizzat, semma l-weda li baqgħet qatt ma saret tal-proġett sportiv tal-White Rocks. Kollox it-tnaqqis fil-qasam tal-isport il-laħħaq kważi €250,000.